Wara, Yeah, man. ke tšo kitima gore mogolo wa go kitima ke eng? E dira gore mogopolo wa gago e function top level. O ba clear ka dikgopolo tša gago, ba very strong in way you perceive things because na le enough oxygen e circulating ka mara mogopolo wa gago. Okay. Mogopolo gore o function ga o need oxygen circulation. So ga o kitima o tlatša a lot of oxygen running through your brain. So mogopolo wa gago kgona ba very clear. Yeah, man. Ore ke šikinyang ka mogare ga ka. O šikinya di-endorphins, o šikinya ga dopamine, all those chemicals, those hormones tše e leng gore di diretse gore mmele wa gago o functione ka maemong a godimo. Wa nkwešiša. So wa o tiša O be le fela monagano le mmele, phefo. o tiša le mogopolo, mister. Every time you run, just so no nto e benefitang the most ka mara mmele wa gago ke mogopolo wa gago. O ra gore mosemotlhe pele ke ya mmerekong nka thoma ka kitima kare ko kgona go function ga bose. Easy ga o lethargic Ee. mogopolo wa gago o function at top level. Lethargic eng ke gore ga o tswafe. Tired mogopolo ga botse ga o sure gore maabane o robetse hour tše kae go tsoga wa lwa it's like why isn't you tsoga you know but how exercise itše ga o tsoga o na le that thing ya go exercise already wena mogopolo wa gago o šetse o le leveleng e lo after snow shaker mogopolo wa gago leveleng e le gore batho ba bantši a swatša ba fitlha go ona. Okay. The electrical signals tše di tsamayang ka maratlho a gago di fired up di tšhumile wena engine ya gago e šetse e le on. Ke nana gore mohlomong e ka ba karabo ele batho ba ile ba mpotsiša motlhe ba re matsalane energy e kaka o It's because wena ya gago e busy like here. a se ya roba pele ya bona e sa robeng ba nyako e tsoša ka kofi le wentse kara bana wa kgoši wa ke ke na le energy ke a itšhidolela Exercise. la nkwa kere yeah man tata ra re šala ga botse